totang te pini nele tom ladak kuluni halong ne tom dak chitong rapsar claim rapsar ne tom along do RYA penang cherap don Revolutionary Youth Association Hills Committee President ne tom comrade Bimol Timo lapolang li kadang la pentenon ne tom long na chitong don thudo ne tom claim rap AISA long Hills Committee Office Secretary Bigi Kata apa aku ne tom cerara pet KSA pen do laku ke hai sarjapong kamsa apente pini ladak ne tom la referendum ki claim det pen api la ni students tom of views RYA pen api ni la ballot system ne tom bonai so ballot input piaprang ne tom dak inot senior leader lo colonial long pen na pualang li ake hai Ruby Kumar Phangchu mate XEM lo council XEM lo la pualang li na cha tong mundo na sila pualang li hen lo na si pualang li pensi la so belot bangke input ponik po la pentang te na so belot input ponel lo ko tang te la report bang ni tom ladak se mar ponik po na so report teng pen ako ngai tom han ako brief penang than ponik po ado gawe cetong rapet AISA Hills Committee Secretary lapente RYA Hills Committee President amai pu lapente Office Secretary Biki Kata lapente KSA pen alangli sarjapong kamsa sangho Office Secretary basi pini labangso referendum pini abangke kado gawe Assam University mate difu campus along media along abang sugu patlang ko ni pangsi so ningri poniglo pardon la sinili inku poniglo oleh klubnya Pan piglo, basi pini alang lito pan, nilihin pen, kado we pala kaji pan, paputing ya, di zero counting ya pan, nilihin pen, alang lito man, daito piponek, kado. Salam. Muhatan belot bang ni tum info poni gelo ni tum la Young India referendum ni tum la dak main university based along pen ni tum so campaign bang pon la pen teladak students relevant issue apotha question ni tum arise pon along muhat as a senior leader XEM Ruby Kumar Phangchu alang li pen coupon sinil tum non counting bang tang get lo apen te non dak ni tum AISA hin pen nili Lengdon Phangchu Hills Committee Secretary apen te pualang li comrade Bimol Timo RYA Hills Committee President apen te pualang li KSA Lumding Road Central Committee President Jensing Timo adak non nil tum dak chingrum pet pen je dak all over ka biang long ele tum hamphang asong chingrum pet pen ke claim nang wa along ni tum Young India referendum step and ponang ko athebang kelalo je non along students atum consciousness bang ini prangi gedalo lasi laso a consciousness ke wan thui phan
nilitum kado we asong nilitum chilang pet pen nilitum la so Young India referendum pini an papachun long lo je la ke nilitum Karbi Anglong det chokal takali all India over all India every state ta la support ke step deng iglo nonson ha Delhi University long ta dengpon long lo ke Lucknow University JNU long ta lapente BSU long ta kado we lason relevant university central university long anta laso Young India referendum bang ke conduct kon lo lasi lason ha thasi laso Young India referendum long recently tumi digne headline hadak Young India referendum ke claim along kipa siksa ka tum ta doko kipa siksa mane pilo je non la juntu Modi sarkar atum a student of wing tum je ABVP kusepu Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad latum pasik saksi haladak nonson nili tum laso belot lasona belot box bang ing segik daksi alangli tum bang laso bang injustice claiming del naso puthake nili tum dakar bi anglong kan tame nilitum hills committee ahin basta condemn lo nilitum AISA det kali KSA tumta RYA tumta lapenda dak nilitum chilangra pe thamphang asong tum doan tame naso puthake nilitum condemn lo nasi lason thak pini tame Delhi University long North Block along bangke ABVP agunda tum ako bang thusi ako pasik sagli lo bon sita ha doctor success lo athe natum gunda gardi benke ladak India long lason ahwa ke lang no bangke lang ni tum bangke aja kong boktang bom lo puke pini ni tum ta matha pon lo ase non nili tum bang chathanda mi bang kel dakar bi long report bang le chathanda mi na ni tum entire university pen tame ni tum ladak whole worker bi long college tin tame Assam University under Sikuri lake Silchar long sido bon sita ni tum bang ha Silchar University anlong bang cover ne da sitame ni tum dak Assam University Dipu campus long an ke cover iklo nasil ladak Dipu campus long ni tum bang aphai long iglo je report la Young India referendum along a report ateng pen dak total poll ni tum long 271 an poll long lo ason thakasi ako laso alogot Eastern Bokajan Eastern College along stame Eastern Karbi along college long stame hala dakta total poll 214 students upon hala dak deng long lo ason thakasi kapre college ta nil tum cover ifan por ila sita asapso apor men kadure jok nadak ni tum pachetang ne dal sita non ako nil tum claim bom fan nil tum try to bom no nason thakasi non ladak pol ateng ben ni tum isi percentage ratio sinili tum ulai ladak ili tum malong la Young India referendum a ballot paper lo lake je ladak la so ballot paper lo i mention ateng ke la hanlo ni tum sarita question ni tum la non to bom Modi government tum han arguing tum je question number 1 ke la hanlo is the recent trend of yearly that non to bom Modi sarkar tum every youth tum han 2 crore jobs be every year kusi chacha laso teng pen alang papleng alang libang papleng loma papleng pleng la hanlo nil tum dada question ke AISA mangke angke dada bang dolo pini answer bangke yes or no number 2 long tason yes or no number 3 long tason yes or no number 4 long tamil lason se mention no yes or no na sinon nili tum report ateng first nili buka jana report bang se than ponik ko apor kadure pen ajok nili tum bang tong se kot pen la so ratio bang ulai na ko question number 1 long ba yes ratio bang ke 32% si 14% si yes along pini reply pila ke no long bang ke 86% atom si pila je la question number 1 jun nili recently ke pu je fi hai ka bang ki pabat mission ma hino yes atum bang 14% lo no tum bang 86% lo inke question number 2 lada bang yes percentage bang ke 23% lo na pente no a percentage bang 77% na pente question number 3 talasan takalo 19 yes along bang ke 19% lo na pen no long bang ke 81% lo okay question number 4 long bang ke
yes ratio percentage bangke 2% and no percentage bangke 98%. And ke non damchulo nang la main ilitum Assam University di campus report lo la question number 1 long bangke yes percentage bangke 37%. La pente no percent long bangke 63%. La son taktasi question number 2 long bangta yes along bangke 25% and no long bang 75%. Okay, question number 3 long bangta yes atum 31%, no long bang 69%. Question number 4 long tami yes long 13%, the pente no long 87%. Na son taktasi ni tum bang na so ratio ulai igla. Je na so dark question ateng pen. Fee hike question long bangke no putum si ong. Je fee hike bangke students sumhan chokchi. Na pente 2 long bang tami ratio bangke no long sikang lo ate scholarship pen hostel bang apora tank pen long le pipi. Okay, FYUP talo question number 3 long ta FYUP course ta quality education pajum der lopu 69% atom ke question arise lo. Okay, lage chokche lase ladak Modi government every year 2 crore jobs people. Ladak tame no ratio se basic ong dak 98% an to nason hatasi ladak nil tum report long lo lasi nil tum laso young India referendum ke claim iya karon makalalo every students and youth in all over India ngatum unite si je laso faces a government je lason hindutwa akam ke claim pen youth tum han ke pamang hulo lason abang ke dak bangke chogi ke dalo nasi non ladak si beside lo je student and youth tumta je naso Modi government non 2024 election bangke Lok Sabha election bangke Modi sarkar ke klobek nang popusi ni tum ladak karbi anglong pen tami angke thek polong lo lama si nilihen pen bangke lan se report poni cholo lan pen bangke pu alang litum KSA pen ahin tami pu RYA ahin tami asap sap alam do plus ang pachhan ya student association atum young India referendum program kedang along nilitum in collaboration with KSA nilitum pachirabun lo 11 RYA tum pachirabun lo sila so pinia result ateng de theglong lage pini bangke 2 crore Modi sarkar atum every year 2 crore saguri biponoma lote no hoge 98% atum si no long mark tick mark pilo so teng blote la so sarkar bangke student and youth atum han chong thui bangke chong thui atlo bangke theglong lo la pen ke Modi tame ke hai cheng ning kan tame chiso je ke ong dong ke maximum avut ke student pen youth a leader to mate student and youth avut pen si alangli saguri PG bomen pen alam chak pen join ni pen si hola savut pen si ke hai cheng huta hai ponong lo di lage social media nang le tum chini la la so teng de bade akon non mang uta thu de lo je non da so 2 crore saguri ke long le mate la so por ke implement me pa join ni si pinia youth pinia rap pinia student atu mangke theglong lo mate social media long nang tu media dam si chini lo rap ta chini lo lage 2 crore saguri ka ningkan wang da pipi pusi no long si la so sarkar dang ke saguri 2 crore every year saguri pipi pusi no long si 98% result pi long lo so teng bolote next ke so government la na khai lan youth rat tumhan student man chinek mate saguri pipi alam chak chobai pot so sarkar tiklo yang ring ang thek long lo la si lan velo nilihin pen bangke chorol